Amasa in channel lo ngai tlatu unaw sakle tlang sin le mara hai in regin in zana le dit sakna chibai ka hungbuk masa chewani Manipur ground report hit hai ang tu wani ni thum sunga mi report hung pek dingani amasa in Manipura ni hai zonaw hai chengla district munran rana hai zong beka boina le in kap na silai puk bom puk ti hai building le hit ding a noa zong jing lai chun boina neu hai damte te in sukre pe ania me ti hai le e kara ruk chu zonga in rem na le e mane in big na hai khom khom a no ani zani lai khan more wat number 5 Muslim Nagar Antia boundary pillar number somsari le pako bun ngai lai khan iwenele ram noi mi pakhat man ania ama hi singang bom ding ko kumsom thum le pakhat mi ani chun he hit angin lamka Surchanpur khopui DC lo ni tahak Pawan Kumar chu Home Minister Amit Shah in Personal Secretary dingin alosi ti hai khahit ani boka Manipur Sarkar chun tuwa Mars ni som ni pako ni som thum pakhat chu umji chu voisun inrin ni jinga pathin ni thotan ni chen holiday ni thum hi sarkar office le beng hai pu khom apanga in fe tir dingin thusu alo sim boka sun zani lai khan Churchanpur khopui sunga nam hi hai in kara in rem na le mongna theina dingin joint monitoring group for harmony ti in e committee anlo sima chung hai chu zani time khanan mo purna hai pek anni ani chung rem na palai dinga ruta hai chu zomi council ting panga pu bi dongzalin vice chairman zomi council ania ama hin zayon vengreng kai lamka ti hai ama hin pur dingani apani na upa lal thang khum guite senior citizen ama hi hing tam lamka khosunga apathumna reverend Dr. S. Rungmin Thang ama hin vengnum sota apalina RT Reverend Khup Dokhen Bishop MELC ama hin Simveng South Point chun ni mar in puitinga in thokin mi pali ruda hai chu Reverend Dr. Lalro Sim Songate Principal ECTN Chairman Mar Christian Leader Forum ama hin Rengkai Sanve mo purata patnina Reverend Ruminglin Pakhumte Vice Chairman PMS ama hin Silmat Pine Hill Tingmo Purna Selata Reverend Saidu Khum Retired Director Veterinary Amahin Silmat Khum Amo Purata Apalina Pu Lalhilin ex-MDC Amahin Saikot Molwai Pei Ti Ting Song Ting San Mo Purna Anay Dingani Antuta Joint Monitoring Group How to Ding Ruta Ummi Parit Hai Hin Veng Buksu Ma Manitia Boina A Umani Khomin Anni Hai Hi In Rem Nasim Tu Dinga Rut Anni Tikha Hilsa Bok Nisin Chun Voisun Nia Chanchin Atang Puya Ihit Theida Thai Hongpong No Kei Tiba Zanisan Dar Som Pakhat Le Minute Som Ngavel Kha Hun Kha Ania Burma Myanmar
huna chu dar som pahnih le minute som li vel ania lirning na satakin tuta Burma ram sum le Thailand chenin a ngonga hi lirin hning hi magnitude 7.7 Richter scale in anin khia an hning na sakhop ela tu chena e he he theidana chun mi him athirungan mutak khoi sang le zaruk achung to a atim hi sangthum le zanga vel ani anti ani tu hin tuna tuta building in sang tak tak skyscraper 80 dam building lin tak tak pagoda le henga an sa khu in hai chim baka in bol lai in song sang song som thum walo som thum chen chen na in sang an bol hai khang hai hi chim khopui sunga a chim hi arapa rap ta kelana airo wadi vadung leila khom a soi bong boka hing tuwa in chima thi an la lak suk no le adam la hai khom hi chungel chun i an sing khosuk theina dinga an lak suk thei hi chu ring hi a bek no ne thing tam dang sara tu hinda kar som ti pali a thing nok ding an ta tui don ding lo fak ding lo wa building in achim noya hai athino khom e ring khosuk zo lo wa thing tam dang sara thi ding hi atama tam an la ding ani ti hi ring a uma tu hin athian zukhil hai ka sang le zarukan chung tan tia chu ke ka ring da na chu hitaka thi hi atlom to pa khom singa to hi chu an ni hi ring a no him hima ali mai khom hi ke ka ring da na chu atlom to pa anui khat bel hi chu an la hung thing sim ding in ring a umani arab tak emela tuta avui khat na an ning voi khat na a soi chim zo no vai po khom kha an ning e voi ni na a voi thum na a voi li na khan khang kan amati mi nong soi chim nok pe na a voi khat na kha 7.7 an tia a voi ni na khom kha 6.9 dam khan no ka 6.9 hai khom kha tun te khin nan e ni e Manipur ram le Mizoram hai in hing lem sin la chu Mizoram ai jol khopui vel khom khi achim no ram ta no ngati ti khopin 6.9 hai khom kha arat ding kha ana ti ve dei ngai to chun hili rin hing arab thak le ani chu lein trong trai pui khom an ngai na sakhopela India khomin e thang pui na ton som panga vel chu apur khunga ti dam kha khit ania India khom ache in rang ve vat khopela ni chun hi chanchin dang dang hung pung no ke ti wa hi tu lai hi Manipur phai raba meiti hai an kum top ania zau sang an tia an zau sang hun lai hin khong pui le baza le music an rema nuhak le tlangwal hai hi an lam ve tut lakani chung ang hun chu ni le in dam do in rui thei tho le zuruya a motor khal hi an tam le hin accident hi ni tin hin athi fielding hi an zingani ti kha ai khi theidana ni a chun voisun khan central force le police ha in search operation an nei na me te ram noi me tuta KCP 80 hai henga hi mi patni KCP ni lovin pi pa khai le man ne mi patni an mana an kutan thokin silai ruk chu an man noa ami ruk chu silai mu le ral thum bom ti hai e manizat an manani ti kha khit ding in boka silai an soya chu henga dam hi an man pek nom no ni in e zukring theina a boka chun tu lai hin meite ramnoi mi hai abik takin tuwa UNLF pre-park KYKL UNLF 80 KCP 80 hai hi Manipur phai room sunga tlang mul met he hai lai hin training na satakin an thoa silai mu megzina thun dan
ale magazine in thoka silaya in buka kap vat men ma beidan hi na satakin anin chu krut ani hi an video viral an thokin muding khom a umani chun hi meiti hai an ram hloi mi hai lai a khom tuwa an hotupa pakhat Robin Singh mangang khowai rak pam khan voisun ni in asipai hai le an talak ang suk viral a chutaka thusi ka chun Manipura zonau hai kan do na cheu hi chu ngela top san theiding kan ni no kan that chimit vong ma kha cheu su kan beiding chewani ti lovin hero ti in e ahungin ro sa ami hung wal to la ni ti kha muding in a boka hi in thildam khom ding in ringa no a e hi theida na chun tuwa Myanmar ram Saigang sub division sunga tuta kuatha 80 na munahin tuta hunlim ta kar khat ma khan nisom hi pakhat mar sam ni som ti panga khan CDF KIA le KNAB hayin Burma sipai tuwa Myanmar sipai hai le an thang rul pui meitei ramnoi mi hai kha lampuya an lo ambu sa mitam takan that ba ka akhing khomin mi som thum zet an manani engan ni man le an mi that haya in thokin silai ral thum tam tak an man ni in ei lo rita e atala khai khom mu thei ding en an hungin su boka hitaka an silai ral thuman man hai chu Ejukri Theidanin AK series 80 AK-47 silai hi som thumvel ania chuba ka chun M16 GT rifle le thot gun 80 hai khomi athang sa boka LMG pathum anti aircraft gun patni hi wong na kap na ni in chun rocket 80 khomi amu rocket hi top an man boka bom tam tak ba ka silai mu mutuwa detonator 80 hai le thildang dang khom tam tak an manani ti kha ri thei ani boka e hilaya meiti athi hai lai hin elo ri thei da na chun meiti ram pui mi lieutenant angom sanatumba le lieutenant corporal maibam nat ngakpa engai patni khom hi athi hai lai hin an thangsa ani ti kha KCPMFL hain an sun puina thusuk an hung si man thokin ri theiding in a bokani chun e Thobal district sunga tuhin kamli na satakin asuk ti kha mu theiding in a boka chun voitu khan tuwa Myanmar ramsung Saigang subdivision team hitaka hin naga kho pakhat Zigar Khan mehina kama insom sari zet akam faivong tika readingin a bokani ole atlam puya Manipur ground report ehim pek thei hai anita tuhin Manipur ramsunga eni hai zonau hai e cheng da mun thana hai chuk talua in kap na le boina talu a noa wangai tang dung ting hin Assam rifle hain e SARS operation combing operation an nei ti thu dam kha rit ania amiruk chu central force hain tu khom man an nei ti hi rit dingin a no ani ti kha voiza na dinga ata puya report e hum pek thei hai an ni ani tu hin meiti hain an ram ti ngan chan chin pakhat e la zukhil sa nok nom chu MLA high constituency 80 MLA bill he bill tin hai he Supreme Court sun tradisungin delimitation thoding in thupek ahung niya kha chung cham thu akhan Manipura MLA le political poll ran hai anin thum khoma chutaka an thutlu na chun amasa in NRC
National Registrations of Citizenship 80 ka thomasak nipot sin la chu zo nunga chun delimitation 80 ka chawro seti in lungrul takin thukluk na ansima amiruk chu naga ting panga NPF 80 Naga People's Federation hairuk chun tuwa delimitation thoding he ke ni chu kan rem ti ani ti in an hungpung boka tu hin meite hai an reng party le ti Rajya Sabha MP ni bok le simba sana zawba chun hing hinong khil no ka Manipur inpum khatna akoi no na ding le Manipur hin thataka Manipur mi le sa hai khit suk ani wat thei na dingin NRC hi anrang thei anga thoni ro seti in parliament a khom ong khek suk pui ti hai kha khit dingin a bokani ole khapu kha voija na dinga Manipur chanchin ground report mu thei hai ang hung pung thei hai an ni ani kalome